لنتوين يكبوي لجنة حشتامين كومبويا مجارن وكي شر أوكرانيا روسيا إسرائيل فلسطين وسوريا لبيشن يكجي تشتن كو دركتيا بيجي شوينا جولانيا لسر في قال كي تاخفتن خباتك مزنا ميدياي جالي انجلستان امريكا اوروبا تركيا ولات عربي جبوي هيا جولانی جی دوان هفدیتنین خدا لدیجی قصد داخفه هول داده قصد ریوبریا خوصر و کردان جدا نشان بده. دی سال سوری روشکن آسایی هیا دو چتین جولانی ایریش شیخ مقصود اشرفی کرن بریا و ایریشی دیر حافظی کربون. دو داخویانیه که قصد هبود داخویانیه ده دیار دبوکو پشتیکو هاتشل شونا اساد لسر ده سلادداریا سوری هات رو نشتاندن استار یخستنبون و ایریشین چتین داعشه زیده تر بونه. اما بهورگلی لسر روان مجاران نقاش بکن برنامه اما دست بید کن نها میوانه مجی آماده روبین رشوان پسپور تیکیلی ناونتوی جی واشنطن تولید به و بخیراتن گلک سپاس سرچاوانا اف بگشتی تیکیلداری ویلجنه گلک پرسکریک دین سرزمان پرسکریکن گلکی مزنه جی داستا جهانی دانه پیش بینیا و چی یعنی چه تأخفتن بگشتی لسر ویکه یعنی اف لجنه و انجامک بچه آوایی بده تیکیلداری وان پرسکریکین تأخفتن وک شر روسیا اوکراینای مثلا فلسطین اسرائیل دیسا تیکیلداری سوریه طلاب جبا گشت کاره تماشاوان رایت بیره انا جماعت گشتی نتبین یک بوی وک قاده که نام نتویه کره برین جهانه دن نیویورک خوان نشان دادن پیامن خود دادن پیامن دولتن خود دادن پر جاران نجی چاره سرکرنه لوک قاده که پیام داینه مساج داینه جیه که کو هر دولتک هر سروک دولتک کو جیه خوا نشان داده نامی خوا نشان ده هزار خوا نشان بوده براستی دوام رو بیبی آوایی بنره امنه جیه چاره سرکرنه پرسکره کنه ایرو باسا روشا گازا تکرن شهر اوکراینا هم بیشین جیندن ل او کمی گوتی وک دیگه که وک صحنه که کو گوتی بهش نقاش کنه burada جی سوریه جی اونجا جی نزدیک به دشوپینن جی که گرینگ دیگره ل باشه یعنی باشه جبو کسی که دخوازن رواتی مشروعیت قضاش بکن روشا شارع دا جولانی دا او دبه در فدک مزین جویره که رضا خود ناف سروک دولتن ربرن جهان بگره خو آوه که گاوه که پیش فتر خو روا بکر ببه آوه مروف دکاره بنره باشه بطیبت تکیلداری ویچی تیگوتنا او دنتوین یک بوی بخواد جی دلیسته آت ترور دایی یعنی اف هاتنا وی بطیبت جبو نتوین یک بوی جبو امریکای چی ifade ده که اول برانبری و چه برتک درد کهونوله چه آتی پیشوازی کرد؟ یعنی امریکا استم دبیجم دیسا دخوازم دوباره بکم مروف نکاره لسر یک امریکا باخوه باسه که جان امریکا دکی امریکا یکی دانالد ترامپ امریکا یکو گری امریکی کو جه زمان وان دوی وان جه یانزده ایریش یانزده ایران شهوتینه یعنی جدا جدا دما طلو گلدینر پرانیا پسپورن کو لسر روجات ناوین لسر سوریه دخبتن کسن هنک جوان کسک گلک نزدیک ترامپ بخوانشی گلک عاجزن رازینه دوجه چاوا کو ربرک القاعده کو کفاخانی بود دمم ببون آرمانجا ایریشه کی نها وک سروک دولت پیش بازی کرن ل انا كان ديجي دوجه سروک ترامپ وهاد زانه او باش زانه دما بريالك دايه باشتر هم دنگي خنكن نها وكي مودا باي مودا تشكيلي كنا شرايا ام جي دنگي خنكن لمرب لكار بيشكلو امريكا لواشنطن بيجشتي تشكيلي كي خود جيوري هي تشكيلي هي او دبينا بقابن باب جمرو دبينا نهال نيويورك جي روجا يكشمه بربا لنيويورك لرخنه مزیج هنم مدیا امریکیش رخنه دکه پسپورن امریکیش سازیان رامیاری تینگ تنگ جی رخنه دکن که چاوا او جبو کسی که ایشان یانزده ایران ده هاتنه کشتن خیانت کو کسی که وکوی
asteki bu hadete peşvazı kırın. Yani li beramberi ve xebateke mezin am medyayî jî ji bo wî heye yekî generalê Amerîkî dema colanî li Iraqê bû ew jî generalê eskerên Amerîkayê bû hetayê ev girtî û hiştî ku têkeve lîsteyê terorê da 10 milyon dolar ser serî çêbe bi vî re dan rûniştandin sohbetek balkêş kirin dîsa deverê din tên gerandin bi vî rengî ji medyayê têr pêşkêş kirin. Yani ev bi çi awayî tê nirxandin û van xebatana bi çi awayî de nirxînin dixwazin çi bikin bi rêkavê? Li Amerika tiştek bi serê xwe çênabe. Her tişt hezekê xuyakirî, hezek û nexuyakirî heye. Colanî bi xwe jî bi hişekê bilindtir hatiye ser desthilatê. Di bernameyên di beşdarbûnê min pêşînên ronahî tibî de ji kanalên din yên Kurdî de ji min gotibû. Yani hişekê aqlekê bilindtir heye ku ew waniye. Mirov dikare bêje destpêkê de dihat bawerkirin ku İngiltere rolekê serekî lîstiye. Ser roj ber vê serokê MI5 Saziya Stihbaratîya Brîtanî li xwe min kur hat. Got berê gerkirina Beşar Esad, berê ladana desthilatê wî me pêwendî bî şerra radanî bû. Yani İngiliz rolekê serekî dilîzin bi taktîka xwe bi endazyariya xwe hûn dizanin li rojhilatên navîn İngiliz Brîtanî heza serekîne ku ev nexşeyê îro xiz kirine naxwazin ew nexşe biguhere. Wek aktörên herêmî jî Tirkiye ji me ji be aktöreke serekî yek ji aktörên serekî ye li Sûriye. Tirkiye wekî tensîr koordîne lojîstik cî rolekî mezin lîst. O sermaye Xelîcê jî taybetî jî Qeterê jî aliyê dirawî rolek girîng lîstiye. O 15 Gulanê dema Serokê Amerîka Donald Trump çûbû serdana Rojhilatên Avîn li vê derê bi navbênkariya Qatar, Arabistan Suudî Serok Donald Trump Colanî dît, Ahmed el-Şera dît. Ew bû destpêka siyaseteke nû ya Amerîka. Ne ez dikarim bêjim devlet Amerîka. Li Amerîkayê ku aniha dibin kontrola Serok Trumpê. Yani siyasete ku Trump biryar daye hingê li wir niha dimeşe. Yani divê mirov binere kî çi hez heye ew tiştê ku niha hatina Colanî ya Amerîka heza lobîkarî nîşan dide. Dema lobiya te hebe lobî dikarin te bigênin pêş Petros jî, lobî te dikarin bigênin pêş Obama jî, pêş Trump jî, debînin qesra spî jî. Çend salin kesên wek me em tim dibêjin divê Kurd ew li hengiya xwe qada şer merxasiya xwe qada şer bigihînin asta ragihandinê, asta lobîkarî, asta dîplomasiyê ev pek naye. Ji ber vê yekê jî wekî te jî got. Mirovekî ku di lîsta terorê netewên yekbûyî de bi desturên taybet rêwîtiyê dike, bi destureke taybet rêwîtiyê dike. Niha ku serî wî da 10 milyon dolar xelat hatibû danîn ew kes dikare were New York'e li kesekî wekî Mazlûm Abdî bi salanê gotigot hene ku îro hat Amerîka sibe hat Amerîka nikare were dibe Kurd vê pirtê jî xwe bikin. Diku da xeletî dikin gemahiya wan li ku ye ez bi vê bi reka ronahî tîvî jî hêvî dikim kesên ku niha li Rojava biryarderên tekoşînekî dijwar didin ew jî godar bikin ji xwe bipirsin çima Mazlûm Abdî nele New York'e aniha. Çima kesên din nele New York'e bes kesekî vekî Colanî yani ew jî dimîne lobiya piştman, sermaye piştman, ragihandina piştman bi mehane hûn dibînin. Medyayê taybetî medyayê nêzîkî İngiltere, Tirkiye, Qatar bi weşarên Xemilandî boyaxkir reng û renk pesna Colanî didin. Wî wek serok devletek wekî siberojê Sûriye nîşan didin pêşkêş dikin. Tabii ku min gelek carajê gotibû niha jî bawer dikim sempatiya li gor çavderiyên min, agahiyên min nêrîne min çavde ya sempatiye ku ji Mazlûm Abdî re heye zedetir ji Colanî re. Li tevî vê yekê Kurd navê Kurda tuneye Kurdmixwa ji xwe danîna aliyekî ji reza aktorekî siyasî nabûne aktorekî alîkar ne serekî tevî ku
كرد هزوان يا لهو آنينا بحمد بكاتين سوري هي هزكي تشكدارينه هزكي رخصتين كرينه تبعه كجبرك دبلوماسية وان تونية لوبيا وان تونية راغاندرا وان قلسه أنا هم خبن جولاني أورول قرتيه دستخه وتجيكا وديني قد هجا شيار تجيكا هين بخاجي جفان لكردانجي دخه حسدشي وك جافغانية برسكلكان نشان ده يعني اوجي خطريه هي نشان ده يعني شرع بخاج جسارت قرتيه نافا گیاندی امریکا بری اکتورین سوریه برکا کردا باور دکر تنه کردن افپر کو وان دکاره بگن امریکا ل پشتی گولانه شرا راست پرکدانیه به امریکا و به ترامپ ره به ولایت دنیا اوروپی ره اوجی رولا کردا روبرو روج لواز دکه قلس دکه yani de burada Ameriki pragmatistsin. Ameriki tuçi dediğimin çi de xazıcımın min berece gotibi. Tuçi de xazıcımın tuçi dediğimin taybeti Donald Trump seröke an hadarıp Trump ji usaya. De her caran bir avaya çi dediğimin çi de xazıcımın nezikti be. Suriye duhaze tekebe carakedin tekebe sistema navnetivi ya cihani sistema darayı, sistema siyasi o gazi kırına ve xandına Jolanici bu vek pişti şest tiştek salam careyeki serukeki ku vek xseruk nişandı yani gotuna seruk buxaji az bukarnayım az seruke demki yani seruke ve gohes dibejim Amerika buxaji peşvazi kirin yani veki seruke demki nabejin veki serukomari Suri peşvazi dikin نه امریکا نه یک دنگیه کسان کو دیویژن اف سیاست دونالد ترامپ او وک سروک بناو دکن ل کسان کو رحمه دکن وک سروک دنکی وک رهبر القاعده رهبر هتشه بناو دکن yani مرو نکاره بیجه امریکی دیویژن سروک نه خیر ل مدیا کردی ل روجاوا دیویژن سروک سوریه تشته بالکش اوه ایروجی من هرک مدیا نری کو روجاوا بشار دکن نزدیک روجاوا بخاجی دیویژن سروک دستبك حتى هذا بيجن سيروك نا بيجن يعني هناك دبا مروف خوش بنره لأمريكا دكارن بيجم كسن كو جي هاتنا بير نرازينا عجزن جلك كدك زدترن كسن كو رازينا كيف خوشن بختوانن يعني لأمريكا دبا مروف وينه لأمريكا بريكوبيكي بخوينه أنا ها تباسة بيتروز لكودو خبته جکو جافکاری خدراوی وردگره نهایی شف لبر جولانی انستیتوی روجلات ناوین باخفه انستیتوی روجلات ناوین به پرکت دزبره چارلز لیستر روجنمانی که چوایه کی دیگه توماراویچیه سیجیلاویچیه دمو برولان چطور بنره yani واشنگتن دما دخازی سیاست بکی دما دخازی گوتینه ته پره بکن mesajın te varın bistin düve tu rebaza Washington'a karbini Amerika karbini evci çiye evci be kar anina avayan profesyonel şaraza rekupek diplomatik lobikari bivan tıştara çedibe yani Kürt hatta nahaji Kürt çen saat çekiliyor van be koalisyon navnetivi heye pişti şerek kobani sempatiye ki per mezun Amerika çebuye لأوش سمباتي روج بروج ودمره نهاية دجاجات تكيك كأدي نبي كردان نايه بيستن يعني دبردا كرد خاخ برسكر اگر کسی که بگی جولانی دبه سرک دولتک چما موضوع عبدی نکاری بگویه چما ایلام احمد نکاره وره yani افتشتنا پرسنا پر جدی دبه پرس برسف ورنداین yani müteahhit az خالق و بال کشاندن سر yani خالين براستيش بالكيشن قال لك في سردمج يعني كي في رنجي بنافدك يعني وك نرخاندنين اناليتيك كارب بيهف منطقي جد دور دبينن قال لك ورا جالي هست دور دبينن بيوان اخلاقي مروفي حقوق قال لك ورا ايدي دخمبر لي برسيني نكارن بريكو بيك نرخاندنا بكن لي نا تشتكي كو نرخاند هبو نا بل دما كواليسيون نافن تبعي لدج شركر اللي قال قصدي افبون جولانی بو داعشاوی بو یعنی النصرایاوی بو امریکا بخوا لدیجی القاعده العراقی دما شرمشان دیسا افته دبو بخوا افگرتن خستن گرتیگه جی
اینها د اف جوی در آنین درباسی امریکا کرن درباسی گل خو کرن یک جی نه نتوین یک بوی بخدا اف د لیستا ترور دی جبلی و تکیلداری قرکرینن کو ویکریه دبن دستوی و داویه ده لدیجی درزیا لدیجی علویه لنتوین یک بوی راپور هنه وکی سوجه شر پیناسه دکه دوی ورده براستی اون و هاتنا جولانی یا امریکای وکی سرکفتنه که آد دیپلوماتیک یا جولانی بخواه پیناسه دکن یعنی افچاوا کاری بودنا و روشه ده جه سوری درکوه و وکی سروکی لسوریه لامریکای نیویورکی لنتوین یک بوی به پیشوازی کردن حتی هنک بحثا واشنطن اجد که بجه احتمالی در باسی واشنطن سر گل ترامپ يعني حز نكي اف سركتنا كي دبلوماتيكا جبو از بفاكت بتشتن سر عرده داخفم اف سرفرازيه كي سركتنا كي دبلوماتيكا تشاوا مروه كي 10 مليون دولار خلات سيروي هيبو نها نونتيا سوريا ديك وك سوريا تفتحش بازي كرن بيجو من اف سركتنا كي عاليه بيبه تشاوا سركتنا كي يعني سدمنوی چنه سرکتنه چاوا دستکت او مروب دکاره باخ اگر دمامه هبیجی ل دکارم بیجم yani te gavadin bahsa ahlaktır bahsa nırhan kır de siyaseta nav devleti de devletin bukhada yani ahlak etik moral ev gotrana tane gotinen xamilan yani gotinen şehrin le de pratik de kariyer de her devlet de berjivandiye xodinere naha Amerika gelek endamên kongres hene kongresmen hene senatör hene ji colanî pir ecizin pir razî ne le wekî min bere jî di rona hîtî bide gotu bi veşiranê gotu aniha Amerîkayê ku em di mejiyê xwe de dizanin ev Amerîka tune ye niha rewşekî wa heye ku her tişt bi Donald Trump'e girêdayibe Donald Trump kesên ku xwe gihandin Donald Trump ew qane kir ku ji bo siberoja Sûriye şera şansê herî mezin e dibe peywendî bi were dayîn dibe derfet rejbire were vekirin da ku ev bibe serokê Sûriye û Sûriye jî bi wê awayî ji bazara cîhanî re were vekirin ji sermaye cîhanî re were vekirin penaberên ku ji Sûriye derketine bikaribin vegerin mala xwe yani gelek faktör hene mirov dikare qal bike bahs bike lê yani divir de mirov şuna ku moral, etik, ahlak, demokrasi vansına bağ ve mirov ji vê pirse bike yani divir da dibe medyaya Kurdî jî hinek bikole çawa yani colanî xwekarî bi wî awayî biguherîne ev imaj ev wêne bi çi awayî çawa karî bûn yani çi heze kî aqile kî can aqile kî can plandanîye endezyariye divir da serketine pir mezniye diplomatîkiye bê çawa dixwînin yani tedî Petrus jî jê dipirse dibêje ev 20 sala beryavê mewta me şer dikir ev çîroka xwe 20 sala tu karî ji me re bêje tu çawa ji vê rewşa El-Qaîdê niha gihîştî asta serokatiya Sûriyê yani bi rastî çawa çêbû yani çawa ji vê derê çû gihîşt netewên yekbûyî dîsa dibêjim yani ev projeyeke Colanî projeyeke hevpare yani projeyeke seçar devletan bixwe ye projeyeke navê ku hatiye bijartin navê li ser hatiye qayîlbûn Colanî şer'aye ji ber wê yekê yani li Amerîka nûmeneyên wî pir in çend sal berê rexistinekî Îranî heye Mücahidên Xelk ev di lîsta teror de bû liste terör de bu le bir reka lobi kari kampanya bizawa helmeta ve rekistine kari bu xaje liste teröre derfine yani Amerika tutuş ne raşu spiye tutuş ne vaki musafir raşu vaki incile her tiş dikara vere gu artık naha Kürt tulu Kurda dinleri tiştek dahaz nakın Kürt aktöre serekip disa dibejim yani Kürt ev tiştek na Kurda heye tüm çare seri pıskerek derba digerin tüccar refne nadın xaxa refne nakın tüccar kemahiye xa kabul nakın yani çava Kürt hevbenda Washington'e bu hevbenda Avrupa bu çima naha roj bu roj dem deji Kurda da kaptı
Kurd duku da xalati kirne. Duku da xalati dikin. Mazlum Abdi duku da başı kiriye, duku da xalati kiriye. İlham Ahmet duku da xalati kiriye. Salih Muslum. Yani duku da xalati kiriye. Çava ev tiştana gerek var yapırsın. Yani Murov eğer Jolani bu xadikare var Amerika. Yani Jolani ne murov ki dahiye, zekiyeti beji keseki em bejim pır delale ne usaye. Disa dibejim. Sesere 5 milyon nüfus Amerika'yı heye. Dujuvan bıpırsı eğer defet ekibes belki 8 milyon. Her kem 8 milyon dibejaya jmin efret dikim. Hazin akım. Yani rastici usaye. Le hemen deme de siyaset ne be haskırı ne be sempati. Hezate hebe. Hezate abbori hebe. Hezate diplomatik hebe. Hezate lobi hebe. Hezate civaki hebe. Hezate leşkeri hebe. Du dibi hez. Yani dur da disa dibejim yani. Pırsa her mezin eve kurtçuma ne karina bahatın Amerika. Be karina ne karina bahatın ne temen yakuy. Hatta ha kurtçu dokazın. Tu dibeji şara Jolaniye teröriste. Yani min hatta dema çen roj beri Aldar Halil tanımışı gotuna bir bist. Gotuna bahatı dibeji. Yani zani gotuna Aldar Halil meeting qabışına mı temaşakır. Yani gotina zelal bun. Mesajını zelal bun. O Lüvürji hatta bistin. Hatta parlakların medyacı vakit şartıyla Washington'u hatta nikaş kırın. Yani rola halist. Tu dibeji le ev mesajın vaha per dereng mane. Mesajın vaha yekuyek der ki debe gereke herkese göster Kudüs Suriye dağıfı debe vantiştana beji. Le yapıştana yeditin. Peyman hatta gredan deha adare ve Jolani aynı kesra. Yani hatta naha Danistan'dan berdavam bikir. Yani debe Kud bir yer bidir. Debe şaraya yan Jolaniye. Eğer şaraya ne bejin Jolani kabul bakın. Ama Sırrıke Suriye eğer Jolaniye debe Jolani bedim bistinin. Yani Duvurda şey, az henek perskere kav sereki de Kurda da dibinim. Nezeral buna Kurdan, tune buna helvese ki Kurtya Kurdan. Yani Washington, demek ki direş, Washington dosya Suri ser Kurda demeşand. Fransa, Almanya, İsrail, hezen mezin, ser Kurda demeşand. Le dibini ki Kurt helvesten zeral tune gaveki peş, du gav paş, gaveki çep, du gav rast. Yani hatta nahaji nayazların küçü de hazır. باشه از وی بپرسم اول روبین یعنی مثلا تدی اونجی دزانن اوه ام بچه تکیلداری هف پیمان اول هف رونشتانا تبلیغی در که دمال شامه رونشتن به تایبت توم بارک هنک تشت گوتن بو مثلا گوتن برا جوین لپاریسی چه به اف فرانسا لخوا گرد امریکا جی کابل کر و بریتانیا جی رونشتا دو جارا جوین تالوق بو هیچ کس بحثا جوینا لفرانسا ناکن دوی داره به داخوازه خوش هفره بگوتانا بگیشتانا انجامه که به وی رنگی دهات پایین هیچی باوایی که فرمی تام چسک نهاتی گوتن یعنی او جوین چه جهاتن ده ورده برastیجی اون قصور یا کردان دبینین یا ریوبریا خسر دبینین یعنی قصورک به چه آوایی تدهی و چه واسر راست به دروشک به وی آوایی ده دولت این وکی فرانسا کتیناف امریکا کتیناف بریتانیا کتیناف و جوینک نکارن دار بخن کرم کن Civin çima ne karın darım bakın sedeme ve geçne. Çirde be sedem. Çima kurse sıkısen kursen nabe kurda da çima be eşkere napevin ki peşi gri griye ki asten dike. Çima nahile. Yani çima Kürt ha dibinin ev muhtacı Şamene. Çima Şam'la muhtacı Kurdane. Yani Kürt demek dem de bejin Kürt cem Kurda Xenci Kurdan bejin Asuri Süryani hene beşeke gringe Araben خوجی هنه میجن پکاتین دن هنه نهاد وداویه دروزی خجالی که نزدیکی کرد کن علوی پیشتی رژیما سر ناویوان به شراسات کت او نزدیکی یعنی کرد بخوا حتی نهاجی دستوان ده پر درفتن سیاسی علاوه سیاسی دیپلماتیک لشکری هنه لب کار ناینن او کنگره کلو حتی که چه بو دبه بردوامیه و bu hatta yani gaviye ke baş bu le dube de sekini yani dema estetik kabul nakim dema tez hesek kabul nakim rezl zamanete ne girem dirokate hebunata coğrafiyete ne girem debe tu şerva sakan nişanı mı bidi yani ev tişta ev zelali kurdan ayetin yani hatta nahaji caradinji min iştira gotubu kurt ne zalalım te gotubu vaha dibijin yani mesajın kurdan belki tu dibini le mesajın ku be zamanı Arabi te daim le rojdat navin dimine dve mesajın te xurt be dve tişte ku tele haseke çekriye tu berdavam biki
يعني پامه امن راگاندن ام گوتن انجام بلگان نه از وکی شخص گوتی شخص کی دا از وینا بجم مثلا انجام نامه جوینا یک هلوستیا کردی یک ریزی یک هلوستیا کردی ما انجام نامه ویگو مثلا وک انجام دخوازه او درکت حمو دنیای جا راگاندن به کرد چه دخوازن جو دنیای او اعلان کردن یعنی بر بچاو بوی جبو صار ریبریا خسر جبیرگی جوینه خال دردخه پیام دادن دبه پیامن وها ورن داگرتن ده هر قضا ده هر هفدیتنا ده ورن دوباره کرن دبه سنه وکی پیامه که هفش یا وی جمینه انجام نامه وی جمینه نمینن yani دبه خالا سلکیه سیاست تا دیپلماسیه تا اب تشتا چنابه نها جولانی نیویورک دبیشه هرمن بین کنترل هسته تنی سدی 25 کردن اب جارا دویه پیامه که وها دبیشه هفته بارش گفتو بکو سده هفته 5 هرمن yani hemen havayı yani revabuna hesede vedike bergumane yani çava jiberku doxaze heza danustandine heza bazaraya hesede kembike lavaz bike ama hemi bir zana bunduk ki nadirice mafi ambejin federasyon tişte olsa ne merkezi çanabe Sur Irak o Türkiye aciz bin ev pıskireke yani Çava Irak ve Suriye aciz bun kar berteka kurdan. Yani dema dıvır da Roma dibijim. Yani Kürt buka dema encamlamak derki beladaki ev dıvır dimine mebestamın ne be? Mebestamın hatta koy diplomatik duruslar ve hime damazrini ku herkes bizane tüçü dokazı. Kürt nahalı Suriye Kemaniye her mezinye netevine minoritiye ki netevine Kürt. Yani çiçek ki Kürt gringe de kanuna nav netve dejab gringe tu minoritiye Kemani İro dibêje Civanê dibêje Komar Arabiya Sûrî navê Komar Arabiya Sûrî dîsa Amerika jî bikartîne Amerika buxa devletekî ne navendiye numuneyekî herî serfiraz ya ne navendibûna devletane yani modele li wir dîsa dibêje Komar Arabiya Sûrî yani Kürt buxa carna tek tek herkes dibêjin navê Sûriye bila Sûriye be yani divê Kürt buxa bêjin rûnin çi dixwazin Kürt vekî milleteki cuda li Sûriye baxin ne vek bi termin gilover reveberiya xweser ya Bakurê Rojhilata Sûriye dikare ser Bakurê Rojhilata Sûriye biaxife dikare ser hemî pekatiye biaxife lê Washington, Paris, Quds, Berlin te vekî nûnerek Kurda dibîne dixwaze tu rengek Kurd dema wan tiştina tu daxwazê xwe netebîne kî vê çaxet gotinên te vala dimînin tu roj bi roj heza xwe hemda dikî yani di burada mirov wan tiştana ne hese nebîne mirov nikare rewşa heyî bigwarîne û ez çavderiya xwe dibêjim dem dijî Kurda dixebite her carê ku te dijî Kurda diaxin niha colanê lobî dike ku ev tole cezayên ku mayî rake Sezak ceza Kaiser hîn wekî qanûnek li Amerîka zindî ye Qatar, Türkiye, Arabistan Suudi ew hemû hewil didin ku Amerîkaya qane bikin vê cezayê rakin tu dema mirov hevditina Colanê û hevditina Marco Rubio binere Marco Rubio dîsa bi mesafe bi wî re dize distîne yani Wezareta Derve Amerîka bin rêbertiya Marco Rubio gelek cudaya ji qesra spî gelek cudaya ji tombarek daniyê tekoşîna dijî terorê normalkirina pêvîndiyên li gel İsraîlê yani here bila temaşevanên hejayê ronayetê bî binerin daxilaniya îro ya Wezareta Derve Amerîka li ser hevditina Rubio bi Colanî re yani dîsa bi çerçeveyekî teng de senatörên Amerîkî ki xudan gotinin ew dibêjin mesela ceza dibe neyê rakirin çünkü ev dibe kartekî çekekî vala dibêje gerek ceza neyê rakirin Rubio dibêje ceza gerek neyê rakirin yani yek ji armancî wî sereke Colanî ew li Amerîkayê ev cezayên heyî karibin rake wê wekî encamekê ji xwe re behs bîne di vî warî de bi rastî meyl çi yani hem Wezareta Derve hem senatorên Amerîkî çi dibêjin wê karibe di vî warî de tiştekî bi dest bixîn yani anaha yani hinek kes dibêjin dibin zexte qesra spî zexte Trump dibêjin û zextên herêmî Tirkiye Qatar wekî min gotî İngiltere Suudi Arabistan Suudi
هنک دبیجن دوی شانسک وارد داین او زخت وارد راکر هنک دبیجن نا جخام پر پیشیا بفکریه و چاقه او دکاره دیش کمانیان اولی و نتوی خراب کاربین اب بویرن بر آب پیش جاومه بویرن در سویدا پیش جاومه پیش باسکر باسا راپورن رقصترن نام نتوی تنکرن yani hişyariye ki xurçi heye ku ev ceza neye rakırın eğer ceza rakırın jî dibe sozen mezin jivi varın dayın ev ne veke ki çeke ki bedavî bizane dibe kontrolama ser dabe o dibe gemani minority varın parastın o Suriye tekeve nekşereya normal kırına peyvendiyan bir İsrail'e ve هناك قلت هناك حفتيه بيشيما ترامب نتانياهو جولاني بين واشنطن ببي بيمانك امضا بك يعني جولاني بخاجي دما قاوك جي امريكا دستينه بوهايه كي بردلك وهي نحسانه رشاوي نحسانه ل دما كورد بكاربن لوبيا خا داني لور دبلوماسي اوا بكن دكارن ريل بربتن بكن دكارن دیسادی بیشیم لکنگرسه ست سناتور هنه تجمان بپرسی بلکو نوت بیشین مظلوم عبدی 10 tane دکارن بیشین جولانی از اوقات باوری جبرات بیشیم yani sempatiye ki xurt destek ki mezin heye ledema ez basa dozoxanekim ez tiştek naxazım kesek Ameriki tiştek nadın te hatta kutu naxazi biner tüm Kurdime şuraya dikin CENTCOM, Pentagon. Ne olsa? Hem siyasete halise Pentagon danine. Seloke CENTCOM hat bu mazlum Abdülay Runuş ne ve ne eknetiştek bir Colanıyla zani hoşuk rekupek yani evci nişandı da. Demaz Murat Dağıfet bir şey yani Kurt tiştek ne yapazın? Kurt razı kırma van hesane. Çünkü jibar tiştek ne yapazın? Tüm MBY'ye Suriye'ne rastişiyorsa yani MBY'ye Suriye'ne mesajı her mezinci Kurda der ki baba MBY'ye Suriye'ne yani ne ki Kurt hatta neha من نبي سياسة وانا ككرد باسا عربة كمبر عربي كريه نهاد بيجي تاني 725 كردون هرم من بين هسده كسي باسا كمبر عربي نابك باندورا ve çava باندورا ve demografik باندورا ve abori çandini siyasi ve çava bu na kese kontuştana basma ki dema tu basma ki dibe devlet Suriye ana zani basa çıbıkra devlet Suriye tazminat kırına kurdan karabu kırına kurda bu kıra kesen ku malı mülki bonjvan hatına berin او نای باس کرد یعنی تو بخوا دما باس نکی دوزاخا نینی پیش کسشتره ناینه پیش یعنی درزی هجماروان جی کرده هندکتره درزی هزکی وان لشکری یا رخستین کری تونه یا درزی سمپاتیه وان جهان را تونه لی دوزا اینیا برانبر جولانی نها درزی را دکن peşengiye وان درزی دکن برای کرد بر اما کرد جباری که بخوا نزالالن Nızdalançı da kalsın, determin global dağıfır. Yani jiberve ki her zaman lavastırdı be. Le disadı bejim. Yani potansiyeleti mezin heye. Dibe Amerika vaha ne binin ki Amerika giş mekre hevdi fikrin. Na kongres, praniye kongrese kurdan peşkiri dedin kurdan. Kuşuna ku peşkiri bidin colani. Praniye kongres endamin civata noneran çarsara suyu penç endamin ve hene prani dikarmıştır bejim. Hafti haşti not piştiriye kurdalık. Civata senatoran set endamen ve hene gavadiri mi gut haşti not piştiriye kurdalık. Letu karnayni. Ve tu lobiyata lever hebe. Ve tu ha belki aktör bibini tu kompaniye mezun peyvendiya ve jiberkom اون روزنامه‌وانتیش دکن و وکی خبات تایبەتمەندیە وەژەیە و لێکۆلینێژەیە نونەرتیان کوردان نونەرتیان ڕێڤەبەریا خۆسەر یەن لە ئەمریکایە تێکیلداری وێ مژارێ پەیوەندیەوە بووە ڕەچێ بوو یانێ ئەو لە بەرامبەری مەسەبوان ڕەخنێنوە وان پێشنیارێوە ژوارە چ دبێژن و چه ئاگایی جوان گرت چی ئیفادە دکن ڕەوشێ بچاوای دنرخێن Yani dve hon van persona jwan bikin az nekarim van persona bersiv bikim belki ev ne karimine dve hon bir person le az kesek ev yamin nezik 20 sal az vereme yani hem saziyen Amerika dikabettim Amerika rojane vana dedim distinim
yani dikarim rastı işlere beşim. Ciye ev derse ki zaninge heku çava kurt ev kasdı revşeki hurta kartaha hezaha hında dikın roj hında dikın ne karın bizi verir kazancın mayindeyen siyasi diplomatik abori brasti veki derse ki de hemen demede beraber ve keseke veki colani çava dikare jive te 10 milyon dolar halat bizi verine vi avay ve herkese ku sereka değişine, herkese ku hamduka, herkese ku bedel daye, herkese ku bir şef sereka datine ser belge ve de fikre van persona bike. Naham tüm dibêjin behsa Şef Said dikin, Seyit Rıza dikin, Nuri Dersimi dikin, Qazi Muhammed dikin, 7 sal beri çaba derfet jizat hatib berdan. Hemen tiş an hacı tekirin. Derfetin pir mezinci dest tene berdan. Rojlata navin ketiye dizayn kirine, Junuva dizayn kirine, Junuva fiskirine nefşeyen. Roleki mezin Kurdan ra heye, taybeti Kurden Suriye're heye. Roleki mezin sereki ku abdikarim bud yani tişten pır mezin bibirin. Yani cihan civata navnetevi ketiye verevşi. Sidema Kurden başur referandum pek anin civata navnetevi ne amade bu. Bayeki pır harabe bu. Hezen sereki dijbereki mezin dikirin ku referandum pekleyine. Eğer ev referandum iro bahta kirin babır ki encam pır cüda bu yani. Anaha doza Filistin'e mesela bu binerin. Megavadini basa Colani kir. Katar pişkiriya Filistin'e dike. Türkiye Filistin'e dike. Em bejin hezen Avrupa pişkiriya devlete Filistin'e naskırına vedikle Amerikan nasnake. Yani rojlata navin tujar nave çar. Carna siseye, carna pence, carna yeke. Naha doza Kurdi de Rojava peşi de cihane hebe. Kurden herama Kurdistan'a, Kurden Rojava, Kurden din. Ve daha zaka dibêjin de siyaset navnavte dibêjin maksimalist. Asla her bilin de bêjin. Ne koyan bir yekitiye Suriye'ne, ne navendi. Yani durzi binere, durzi bahsa serkabul edikir. Çencara dıvırda yani min jigotiye, Kurdiyet'in jigotiye yani mafe cüda bu leşi. Neteben yekbuyu bu kad beje. Mafe çarenevisa gelen mafeke. Neteben yekbuyu de rezekname neteben yekbuyu de ye. Akaftura Trump binere, caradın Trump bu kadar beje. Her gel heye mafe haya çarenevisa kad diyar beke. Yani direkt Kürt buvan termana bağıfır. Asla bilinda bağıfın. Hebune hay netevi binin peş. Ne bir termin glover. Dema o yani na kabul dikin ev terim ji 1920 ve haye dema Kurdistan ji dabeşkirin gele Kurdan ve çağı ji gotin ev terim na veki ve gol başure Kurdistan ji referandum ekçebu ya serxobune encame ve heji derbazdarı ne diviwari da türlü bu tevgerek hey gelo yani veki erekirine ya ji vek mejara Filistin'e bahsettiğini Li Washington'e kesen ki xama Kurda dokun. Kesen ki dibijin çima Kurd dengiyo xanakı, kima Kurd rana bin serpiye, çima Kurd lobi lagirin, kampanya lobiye nagirin. Ev kesina dibijin, naha dibijin doza Filistin'e hatiye devlet enko, doza devlet Filistin'e nas dikin, diben muraf Kurda bana tengav bikin. Stüdyo bikirin, bejin başa, devlet Filistin'e kabul dikin. Çima statüyek nadi Kurdan. Statüyek her zedeci statü Kurdistan Suriye daha bir berdeste. Jiberkuçiye Suriye'te dizayn kirin. Suriye'ci gelek biringe. Yani Suriye aktörü her mezinkiye İsrail'e. İsrail tüm daha fazla mafe kurdadıke. Çünkü Kurdan ve balans dibine yani le tegiliye Kurdan bir İsrail'e ve hatta naha nezerale. Yani İro Colani ile New York'e tuzani ve civata cihuyara dağıfe. New York eşi duçe civine taybet bir cihuyen Suriye'de dike. Juha çen caran heyetin fermi, şandeyen fermi Suriye çun İsrail'e ve kimi gavadri jigot libere ku haftiye peşeme Trump Colani carakdin bine vur bir Netanyahu'na peymana girdi yani Colani ku keseki tundreye İsrail dijmine her mezdine o dukkare çima Kurd nikarın İsrail'e beşe her mezdine civata İsrail'i Kurdun Başa yani çima Kurd nikarın yani çima feyden akın devletin ku İsrail'e devlete Filistin'e nas dikin çava nas nekrine Kurdan yukarı rabe bikin çava demeteji Fransa pırskı devlete Filistin'e nas diki başa çava te Kurdan nas laki ve çava Amerikacı tu dikari nakokiye naha naber Amerika o Fransa Amerika İngiltere Amerika o Türkiye Amerika o Katar dari amnakokiye mesela Donald Trump Serok Trump iroji civata geçtiği neteven yekuydu duvare kır ku evdici nas kırna devlete Filistin'e çima Kurd kadroyen Kurdan diplomasiye Kurdan
وی تشتی کار ناینن چما پر نکن چما دو دقیقه ناینن پیش دو دقیقه نتوی ناینن پیش یعنی وەک وەژی گوت ترامپ ئیرۆ گوت تو فەیدەیەک وە تونەیە تەنێ پرۆمتەرێک وەیە خراپە هەیە و تو کارێکی اون بکەیت تونەی کارێ دیکە ئەزم بڤی ڕەنگیژی هەموویارە گوت یعنی وەکی وەژی گوت یعنی ئەنجام دەوێ بینن جوینا خۆ لێ دەرێ ئەمریکا بێژنا تو دەولەتێک فەرمیژی قبول نابێت لێنها دقی داویژی نوچە دەرباز دەبن عێریشی زێدە بوون لەسەر باکوور ڕۆژهەڵاتی سووری هەم بناوێ داعیشێ زێدە بوونە هەم بناوێ هەتەشێ زێدە بوونە ئێنا هەری داویژی وەکی لەزگین ئیرۆ دەردۆرە ساعت 6:15 دیسا چەتەین هەتەشێ عێریشی هێزێن قەسەدەکردن ئەنجاما vê êrişê de du şervanên qesedê jî birîndar kirin dîsa îro çar zarok birîndar kirin li ser ev niha êrişî zêde bûne ev êrîşana hûn bi çawayî dixwînin têkildarî vê pêvajoyê yanî em ber bi ku ve diçin êrîş ev êrişên wiha cesaret girtina rêveberiya şara nîşan dide ev buxa ji rewşehî cesaret digirin çunku niha rêberê wan li New Yorkê وکی دولت سرک دولت که روا مشروع در رضا دولت جهان ده او ایده خود گینن بگینن واشنطن بری همی اکتورن سوریه دکان به تنه بر رکا کرد کارن آنها او کرد بایپاس بونه در وی ونه مانه نه حتنا جولانی تنه نیویورکه نیویورک تایبتی نیویورک وکی نتمن یک بی او نتمن یک بی جمرو دکاره بشه آخر کی نام نتیویه ل واشنطن جیبو جولانی هنگ گرینگتره پایتخت امریکایه یعنی فرقی که burada fark etmesi neye? Az tiştek xuyad be eve ji revşahî cesaret dikirin ji lavaziya kuda cesaret dikirin dibinin ku baye navnetibi baye heremi piştavan dizibire di berjivendî wan dizibire çareserî ji eve ji Kurdan çareserî eve dibe de berabaniyê de nemînin de Belgriyê de nemînin de müdafaa de nemînin ve êriş bikin êrişek diplomatik êrişek ragahandine êrişekî kontrol kirina rojevê yani rojev dema Kurt ev konferansa li hesekê li darxist Kurdan li darxist dünya alem bahse ve konferansê kir li aniha ki encama wê jî derket wekî biryarekerê esasî ew bû êdî kongreyeke netewîya Sûrî bêl darxistin û encamê wê derkeve dibe lez û bez derkeve lez û bez kongre wiha derkeve yani dibe ew Kurd û وک پکاتین کو وکی کردان فکرین جه جهانه جه دوست و نیارا یارو نیارا نشان بدن کو سوریه نه به آلترناتیفه سوریه کو وگرا جه سردمه که جه بشار خرابتر سوریه که تندره نه چاره سریه سوریه که کرد بکی کرد بیشین درزی وکی درزی بیشین علیوی بیشین جن وک جن بیشین دوه اب کنگره لزبزی واره درخستن روش دم دیجی کردان دخابته او ایریش و هین زدتر بن ایریش بین زدتر بن جبر کو جسارت جرب شهی دستینه جبر کو دبینن کو او به درباز بونا دمه هر تشت د برجوندیا شرایط دخابته د برجوندی هزن کو د پیش شارع دخابته دما کرد لوب کمپانی لوبیه بگیرن لوبیه خالو بر خود بکن حوله که بنگامه که دیپلماتیک بکن و چاقه کسی کو خما کردان دخون کسی که تلفن دکن روزانه چه موسانه چه موسا خم مراد دیگه خم خود دکن سری خود دیشین اب کسانایشی پرتر دکارم با افرد دما تشتکی که کرد بیجن نه زحمت سوریه ولا قبول کردن تشتکی که درزی بیجن نه زحمت درزی وقتی من داودیم دخواد بحث درزی بکنه هجمار اون بچه که هزار تونه لوبیا وان امریکا کلا خورده زانی درزی پر تشتا دکارم بروینن لا ترناکه جبرکو هزار سرکی کردن دوبه کرد ji psikolojiye deruniye müdafaa derkevin xabe veki penga veki çalak derkevin peş roje ve kontrol bukun o taybeti ve sistem Amerika bakabıtın Washington'a bakabıtın ev ji bir kampanya lobikari bir diplomasi bir tegeşne diplomasi çedibe veki din dema mehekidin du mehekidin emliver beşler bu nunluk mevan emek encamen neyeni bakın hayfu mukabıt revişti burada bu vayet çedive murov ne kapine ve murabbi bin revşe kurda dü mehbare baştır bu, çar mehberehin baştır bu, şeş mehberehin baştır bu. İro vuhaya haftaya gidin, 2 hafta gidin, kes garanti nade xarab ne ve az peşbiri dikin bakabın ve xarabtır ve çünkü dem ne dermana kurdane anaha, ne dermana kurdane faydayıcı şeradike hezen pişmedik.
باشه زیویدارم دمه پیش ده دمه بون میوانین ما می سر انجام ارینی نقاش بکنم می خاطر جو بخوازم برنامه بقدرین روبین رشوان سپور تگیلی نام نتوی واشنگتن تبلی بام سپاسیات کنم تا برنامه ما بون و برسدم برسیم بله گودار بینرم من بیشتر داویا برنامه خو بیگه سکت